Member Secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board uba GH Cermang ula pensyai lor ke public hearing jong ke Sri Cement Limited hadai stong da ke bakado begini ke public hearing ke balabu ban pelong ha kat kendai trek uno opera na ke bentar ke jengtemu bantai ke integrated cement plan jong ke Sri Cement Limited ha ke senong dai stong kan yat bet kum balapan bana ha bagran kilat patai kubor ha ke kat we trek uno opera arajar arpusan uba Cermang ule itu bagi jeng penlong ya ke public hearing kadai ke bentar ke bakongsan bat bahaban pendap kat kumgi kendon jong kaan environment Impact Assessment EIA Notification Arajar Rio. Kabot kamla ban pensange akan ke public hearing namar ka ban terekam kat kum kijing betha ka EIA. Uba Cermang ule itu bahadian balayo ke terms of reference ka Meghalaya State Pollution Control Board kadai ban pendap ke public hearing hapo sapusan sengi. Kajing pensange ke terms of reference kala menlong satang ada ke board ke yo ada kajing betha na ke yang syari. La ban kedau hang ni bagi nong chong chnong ka dai stong rengkat bagi seng phalang gila penlong ya kajing yaki ha ka shpo trek uno opera ban persya ke ka public hearing ke banlong ha ka khat khandai trek uno opera Tekni kalau ngomne ya kan ka public hearing gi jai kat kum gi kanton jong EIA Environment Impact Assessment Arajan Rio to shwa bangin la ikata ngidan kam ban yo gi tor ni ki term of reference the term of reference ni ki tor kiwan kat kum gi kanton jong industry jong pi gila penuan ko amoya ni ko sia hakabai da bakni kator kawan na ko sia ka kamram jongi kalong habang iyo di kator gidai ban pendep ka public hearing ndai tempat pendep gi haban pendep apa sapusan sengi nado ba ai notice live to sengi sampai report maksimum sapusan sengi gidai ban tehandrai dia kata kajing persya ai ngim ndon ai ban au namar gi kan public hearing in contact join ni bat ke district administration dan kumaya hi gini kator jumlah man sange tak ada kadan da ko dari sun kata ya sebagai pi ngi long concern dari EIA kai ke subject dari phang ka bamde ba ka jong ni nimla man kon mangala ada bitu lupa pi menengi haban je ndai taman jangi haban ya hapo ki sini balabu sabusan sini do ka sigi ba public notice hado ka sigi ba report ngim dai ban cross ka sabusan sini ni ha follow ya